Hababin pawe ke jingkhang ya ke ai gabalami nakarali thuk KSU. Use bot mindri rangba ke jela basnya bhalang dhar hagasni pale. Ula kentu ban pinne ya suk kasan ban pintip baga Sorkar kalong ke bakloi na ka benta banyakren halor kanu kadu ke isu jong ke KSU. Ula ang bake ai ke bajia hakarali ke KSU ke dek bomla asatia ban priang da ke Sorkar. Haba kentu ke KSU ban jabaro kikin hun seng bhalang ban kipajba bakin pinne ya ke jingsuk. Ula pintip baga Sorkar kala shimkiai kimat jingdawa jong ke KSU bat shen kan say kendu no bat ki hadir mawan pai umitri rangba ke jela. Hak bede bat kejingnong jingman ke bajia ha Asam ubad har ula ong babaro ar ke Sorkar jela kila dan ha ke jingiakren. Kedua jingjia menin te nakaleng jongang kondem namar ba kumutu jingjangi kum ke Sorkar ngim sotunan. Impat pau jong siru kamtam hak ba siap penjot itu kali motor kamtam gi innocent people jongi katum de grukom mangikum kum khali apitip bonsin kebru gi brom ni ki respect ni kum ga state ba imda ka jingsuk ka jing borom tengah kerpat nang ni sekmat kamtam ya barok kamtam gi ki isu member jongi kena asam lagi kinwan dengan mesin bajai mde bikin pecong sit yes dan kanu isu kreatif ngi lakhot ngi ke kadawar jong Sorkar ka pli lu barok ka jingiakren ka pli bai hanong ban behave da katukur kom ban sulek kulmar ban sungat sebab dia ban ngat kalong is not good at all kalong very unfortunate I apologize kamtam di victim besar ban sutom I apologize with them tandai keling jong kumu nong yalam jong state ngakar pat igi seng halang jong ki issue including ki vero semua ban wan dan mesin jai melai kata kali rally kali production ka jodon gahok handai banikan ni keru isu fiti bi Sorkar ka jingkhang ka peli baik. And they are most welcome to the talk, no problem with that. Kata hanya kalian juga. Lebih tibi ke Mikhali abro satu kata ke state koden buram, state begin ke jingsuk, ke akor ke buram. Banong ke beriu kin defining ikum ke state begin ke violence ngatrai kam dek basotunan. Kata hanya I request peace should be maintained and request even all the other people, all the other innocent people who have met the incidents there. So I would like to apologize. So it should be anything shouldn't happen anymore in the state, especially in Shillong City as well. PTB baka Sorkar jongi ke NP led government. Bonsen ke Sorkar wingi ke balong flexible ba. Kabam jo jet iki he hang kabam jo jet iki dikiria barok ni kemen bani dialog bar kinu gi dinya jong state ke jong. Kawe dai bat ke KSU ni bat ke bagi seng balang ni bat ke bagi stakeholder, they are most welcome for talks. Nga request barok kita khot jong ki siu bar kum ju ki bagi samalo tong ini long jai no tong in maintain ke peace and security always ta de na keling jong request